Pak? Sampun bayar pajak napa derek Pak? Bu? Nggih, bagus. Ambil meja nggih. Oke. Pak Kades, niki turune bayar pajaknya kencang dinten Selasa Pak Kades. Oke. Dijamin lunas pokoknya nggih Pak Bung. Nggih. Lanjut. Pak, utang. Aku ora utang tak bayar mari Pak RT Danu. Nah, Rika ndah misi-misi nopo